Sondela-ke malume una-19-ke esihlahleni nansi inhloko usiyikhipha isisu sephansi sezoyikhipha phezulu. Uhlinza kahle phela isikhumba sakho, usihlinze sonke isikhumba sakho, kodwa indlebe wenze sure ukuthi indlebe awuzisiki phela, awuzikhiphi indlebe. Inhloko yakho ayihambe nendlebe phela bese sizama ukucubungula ukuthi sizowukhipha kanjani lo mhlathi-ke lona phela. Uyasikhumbula isitori saseBhayibhelini ekuthiwa uSamson waqeda abantu ngomhlathi wembongolo. Mawuthi awubuka-ke lo mhlathi mase sewukhiphile uyawubona ukuthi impela hayi ungabaqeda abantu impela ngalo mhlathi lona. Yiwo-ke lo mhlathi okubona ulokhu ushe emalahleni lapha nesibayeni phela. Abafana bebogunguluza phela begunguluza le nyama esuke isele emhlathini. Ehene usukhishwe ngayo-ke leyo ndlela bese sikhipha le ndawana phela, le ndawana le eyayibe nempondo, yiphundu-ke lela linazo impondo, kodwa le ndawana nayo futhi siyasiqhubeke njalo silokhu siyikhipha bese siyayidlahlela phakathi, siyihlukanise, siyihlakaze, siyihlekeze, ithi hleke, yabona. Bese silokhu sicanda ngocelemba phela ngembazo izigcina amathambo. Senza sure ukuthi siyawabulalisa amathambo ukuze phela uma isivuthiwe kube ithendana izimbo, amathambo azobe seziwohlokela, esethi wohlo amathambo azosala esobheni amathambo, kuphume sekuphuma inyama enhle, inyama nethambile kamnandi phela. Libona kulimi lisalokhu luhambe nenhloko, ulimi awuluhlukanisi-ke nenhloko ngoba uzoxabana namajongo phela. Wenze njani manje kanti abasiki benyama?